Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ladan hadu undroja praspa prangut kinamare kibla pendong gerteng yelade hagasin kebasau jongka 21 km Sohra International Half Marathon arajar pausan kebanlong hagar penyutrik unai lur arajar pausan ya kebala penmena lagi nong penyat hagani kenti hagajinga keram bikilat patai kubor ujian sekretari jongka Meghalaya State Olympic Association buat final pariat ulong bagi mare ibapoi haga top 10 kin haban le yaga dop test ladadan kam ia kini gaji mare la ajing thuru daki Athletics Federation of India ia kabel penlong daki MSOA bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs kani dikasih pasal di sotanak ba ki paipa ki nombashong sedashong dan tongtai nado la sopria sha do station po mosma mo ko station kan shela the whole area Sohra shela region ki ya corporate. So we are very ni semua yang di paipa itu jika dok senyang lang ke akan di trainer di ni aku beli school mandi pun ba kita school kita isi mata kita register dan bakal lama lajan Sohra mat di Sohra tang kita school na Sohra area and then mo di kita do international athletes kita confirm kita harus sambut mana kita up bisa ini your one India. But kipun ba kipun apa di ski ketika marathon ke international half marathon kalangan kampau na man kesem kina kiu kina mare man kesem kapri ka baka kring kawai di jaga kawai baka sport kring yang kipai ba te nagalian jugi idon takati ban karpa kedu yang kipai ba naga man kesem ko bagi pelong di nangyo ke start kumno ban papashu kawai ni kam ban penba ikani nolong hatin bagila long ka review meeting bagi STO juga civil subdivision Sohra yang tu bila mi pun ki jia kan jia pakat kumno ban papashu kawai ni ki dikentu nang tinggal jogi kau tak lagi bulan kalau pa kini kinong ilekai nong isim bata kide manfaat ngapon kide manfaat ngapon nama kimlader dam katu ani kepala mo poislam namar ka surong kan kham la du san beje adu daishte tingi aku beli pepa sha dia ni kata bola kadi ko por ni mare te ka surong kan kham san beje kinong mare shalom ka boss kiti ba report ai beje ka boss kan mi sauje mister ke barok ki boss ki mi sauje long ka por ba khatu ka boss kan mi nang ni shalom ka sauje masa beje tek san semua asal di Jawa State sampai je nak hangka sebab dengan kuat bahan dulu nak jadi susi bah kita ni boleh buat apa ni biar isu mata unsur syak pun kita tak pihak part ekapor mau macam part curi kalau semua part ekapor so nanti ki lagi kita kibara kan di lejong tak kau kita di room swash ke tu area much shwa ekapor makin belak orang apa itu sampai je kalau mau kuara sekarang di stage kemana masuk malah sisi umare ikna kamu masuk dan perlu kali nama kalau macam besar di atai pula nak media seorang ba kepan cerita juki nama ba kumpul julong hi ka jinga mare ka EFI kani ke jinga ada kai kani technical official ba ro panong haji pupet juga Meghalaya Athletic Association ba ka Athletics Federation of India ki ba ai ya ka permission yang license ban conduct yang negara. So kalau ada tak simpan cepet mo naka EFI. Di nakala joki tu kim sia yaki nong ringdor nong shoulder ban yabor. Di la dadan media bakwa ban le yakum kata ko ilham. Le shwa apon sauji step road shatu area mata yak akawi ni jaga. Nampak melak balong ka lesi terba berkat mengilah on board sultan board ni dan mungkin sia nomor ba kalau macam besar kita kata kita mari tentang designated media vehicle job ka EFI tak kata apa kan kita di monitor di nomor por pada be mana punya ada yang marathon nomor job di t-shirt baju bro itu baru register jumlah abang
I have no video, lem the one that I did here, I did the gym talk. Our chest number, the chip, you have hand over, have number here. The tangi t-shirts, from Sohra, and I, this is Sohra. The way di punya, kapor nila I SOP, kapor di sim ke t-shirts, kins I SOP kumno benda, boy kumno wanmi kumno wan. Tinggal pilih bahawa dia zailang je barak na mare na mari na dia la pembiang di medical team ka kum ga rule ka an je mare mangga kilometer water point la bu ya pembiang ke refreshment room je ikermen hiba barak India bulan ni punya jangan dijilek nak pandang bajak jadi kepak hantam ba Abi positif kan biar tiar badan ni nong lekan mani nong kecil di bara subira tiar badan dajak kayak ini panjang wat Sohra nong tiar badan tan badan kami tang badan kecil mereka nong bajak